No, wero chekai mo Igbo. Hiya, how are you? Today we'll be learning about vehicles. Aeroplane is called ugbọelu. Ugbo means vehicle, elu means sky or up. Ugboelu. Okay? Ugbo is vehicle, elu is up. Ugboelu. Ugboelu na-efe efe. Plane flies. Ụgbọ mmiri. So this is mmiri means water, a vehicle that goes on the water. Ụgbọ mmiri. Ụgbọ means vehicle. Ada no n'ụgbọ mmiri. Ada is on the boat. Ụgbọ mmiri. Ụgbọ ala, a vehicle on the ground. Ala is ground. Ụgbọ ala. Ụgbọ ala mara mma. This car is beautiful. Ụgbọ ala. Okay, well done for coming this far. We got 3 more vehicles to discuss. Okay, ụgbọ oloko, the train. I'm not sure where the oloko comes from, but that's the name. Ụgbọ oloko. Ụgbọ oloko. O ji ụgbọ oloko bịa. He or she came by train. Igwe, that's the bicycle. Igwe or bike. Igwe a bụ nke m. This bike is mine. Igwe. Ọgba tum tum, motorbike. Literally, it's the vehicle that makes tum 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 tum. Ọgba tum tum. Ọgba tum tum. Ọgba tum tum a mara mma. This motorbike is beautiful. Daalụ. Daalụ. Na-agbanigo na-asụkwa Igbo. Daalụ. Please share and subscribe.